Po dolgem času spet domača tekma v Ljudskem vrtu, zmaga je bila nujna, za to nalogo pa kar primeren nasprotnik v tej sezoni, ekipa Primorja. Na koncu zmaga Maribora z 2-0, zasluženo, tu pa so najzanimivejši trenutki tega obračuna. Ja, res je, po 2 porazih je najtežje igrati, ne? In danes za nas zelo pomembna tekma. Mislim pa, da smo kot ekipa dobro odreagirali na to, ne glede na to, da ga nismo takoj zabili. Smo vztrajali pri naši igri in na koncu zasluženo zmagali. Mislim pa, da bo to, upam, da bo to dobra popotnica za naprej, za gostovanje v Stožicah zdaj, da nadaljujemo tako serijo. Pa najbitnije je danas bilo zaista da pobjedimo i to sam cijelo vrijeme govorio momcima na koji način ćemo doći do pobjede, nije bitno, ali da pobjedimo. Naravno da mi možemo puno bolje, pogotovo u igri, ali imali smo mi fenomenalnih utakmica pa smo gubili, šta nam je značilo, onda smo gledali samo rezultat. Ok, u ovom trenutku nam je bio taj rezultat i to je bilo danas najvažnije. Naravno, svjestan sam da psihički teret, evo vidjeli ste i danas toliko nekih pogrešnih pasova, pogotovo u prvom poluvremenu gdje kao da su nam okovane noge. Nije lako, nije bilo lako, ali na kraju izašli smo kao pobjednici. To je, kažem, opet najvažnije da dobijemo jedan mir do sljedeće utakmice i pripremu 8 dana.